Malala mali e ho eiki mo lele e tonga kotoa, fia ke o talitali lele ki mo tolu ki ho mo ngā hiongongo, mo le tio kai uma ai televisione tonga ki he howani, i he wakai ko ia ki ngāhi ulu i o ngongo. I he toko tolu he loroto ngani o ngā maui maha ki mo fi Typhoid i ho foa. Honohi e tongani ka veinga ki he ātakai me wheriri wake e anke whakamaunga ki ai ene teu ki he whiaoni whakai ki eke ulua ki. Pea tai mali e putu ngawe a kumako ngawe i tokoni na ngausolopani e ta hawhitupu misia pani ke tokoni ki hono whakaivia o i whaifika e whanau i ngahi lautoni si i. O kuta i pe ngahi talanoa kehi ana yangi, pea e tawakai ki ngahi o ngongo mihi malai o i sipoti kai o maa i tuonga kuia. Oi ea. Ko e wakailewa e ni ki he whakai ki iki, ko au liliani polutene. O ku i he toko tolu pe i he loroto ngani, ai ni ihi o ku nau maoi mahaki Typhoid, talo e ni me hono fuafua leko ti he wike e ua kuhili, hono fuafua leko ti he Typhoid e hatoko ua me ha apipe e taha i ho foa. Ko e tō taha whakamui ko e tamasita o fitu me ho foa pe, ai ane whiohi wao fi mo e toko ua koe ni o i kai hawhi lawe i whakawhamili, o kune i he tuunga whawhie mali e pe, pea kone osi a tā me whare maha ki Vaiola. Ka koe whakaiki ki mo li tea taukapo. I whakamatala e toke tā pule wa angau e ki ngahi maha ki pipihi, toke tā Joseph tā kai na ane pehe. O te eki pē ki tō le kōti hataha i he kau whiohi wa hawhi mo e toko toluni, ai ane whakafuafua ki e kakai e wha tolu ne CV o ku nau hao pē. Ka o ku kei hoko atu pē e nau ngā ue ki hono whakapapau i. O ku kau ki heni hono tuku atu e ngahi whakangata ki hoa, ko uhi ko whakaamu ke whakapapau i he ikaito i ai hawhainga mali e ke mawhola i ke whonua. Ko e tokanga, he koe na tūla o Typhoid o mawhola ia i he mea tokoni mo e vai. Ko hinga whuka na tūla e puke mahino koe ale semu koe nia lala mo whele he vai mo mea kai. Pea koe kono uli i he vai mo mea kai. O mo uia e ki bacteria koe ni e Typhoid o la vai ke te uesia ai ha tahake. Ko ia ai o whakahoko e tūtu uni ko ia ke o ke whakasisi o mo taofi ke te whai hangahi mea kai, ki hangahi katoa ngā maheni, utawa ngā maheni kai e kolo koe ni, pea ke whakapapau i puke ke whai hato ngahi mea kai ko ia nā whai, ko te lau ale puke ko ni ke te lahi ange ko hata tokanga ni ihi, o ku nau lotonga puke mo Typhoid, ka ke nau talatala ke ilo, ipa nau wona tolo o whakahoko ngahi mea kai koe ni, o malawai ke nau hanga tu whake puke pe mo whele atu ai e semu koe te Typhoid o tau e siai hani i toko lahi. So ai koe tapu koe ni, koe tapu ngahi mea kai, sehi anga whakatoko lahi o ke ha mea tokoni, pe whaiaha ha maukawa, ko hinga te foki koe na tula koe nau tala noa ke ane nai. So koe tapu koe na hofoa, ai ku o whakatapu e hofoa ngahi mea tokoni he kolo, pea pehe ki hato ngahi mea tokoni o ave mi hofoa ka whetu, te ko te o mai ha mea kai mea whetu ki hofoa. Ai ta ofe a pite ngahi ave mea kai koe ni koe uhi, koe puitua mo tala noa koe ia ke mahaki koe ni mo Typhoid. Koe ngai whangatangata ki hofoa e tō kakato ia ki aho wa fitu o maasi, talume aho wa fitu o mahina ko o si. Lolotonga eni, koe uhi koe mahu ingai whengau ake whonua i hono whakangata e Typhoid i tongani, ne whakamama whaia e toke tātā kai ai whie mau vivili e mo ui whakaehi o kau ki ai hono whapapau i e vai inu o ku maa. Whano maupe, ngau he mea toko ni ke maa, pea mo ui hai sini maupe. Ka ngau koe no whahauko, kai ke au koe kua te ngā ue ke pehe, ko ha mau whengai nā mau tolia ke ngahi ke whekomi koe hae ai tūhunga kui ai e kolo, e nau e tūhunga whakae mo ui, mo hai sini, mo mea koe aka koe uhinga koe ngā ue penia ke teke mo ui lelei, ke whakalukfua ai kakai e whonua. Ta koe kole pe ia, ki hofoa neonga ukulotonga whakato pe ai semu koe ne Typhoid e kolo koe ni, ka kui ai pe ai whainga maari ke te lava o ale puke koe ni ke te mawhola ki a ngai wheitu. Ta koe kole pe ke tau ngai whakataha pe, neonga ave taiweki koe kai ngā aue koe ne pot ngā aue ki hofoa, ka au keke uhinga ke whaka ngā loku pe ai ngai kolo koe mu tokanga pe, tokanga pito ke tata te fito, ki ngā hui ha mea kai,
o ku whakatokolahi, ko kole pe ke te tokanga le lea, pito ke taunga he mea tokoni, whakapapau pe ku maa, whakapapau pe ku malu, kai mo o ku stoa pe tuku ai mea tokoni ka hawhetu, whakapapau pe ku fi'i, pe ave ka hawhetu o ku malu, kai hui pe ke oua te lava he siemu koene o Typhoid ke nofo he mea tokoni, pene te lasa mafola ki haka kai ke te puke ai. Kai kehe, koe whakangatangata ki hofoa o mahina ia e ua. O ka mata me he taimi ne le kōtia i e toko taha whakamuimui ke ne mau he Typhoid. Ma ai o ngonga le tio me televisione Tonga kua uritea tahu kapo. Nā e mea ai e ki e piko pō e taiosisi o Tonga mo niwe, so ane patita kātinali mawhi o whoaki atu e ngahi pāle whakalanglangi o e kautu o ki mua pe tax i ngahi ako anga ko i e siasi katolika me he tau whakaako o i tau ko o siwa noa wani mā. Ne whakahoko eni i he wharilotu malia tupu i mākulata i maofanga i he pongipongi o i ahoni. Ko e whakaiki ki mo senolita tui vai. Na e tuuki mua a rika moana kautoke o Fasmoeafi i he kolisi up for all ke tau whaako uanoa uani mā. Na he Musa Yasmin whalemaka o Lapaha ai tuuki mua ai kolisi tā koe lau. Na e tuuki mua a Felicita Whiao o Lapaha i he kolisi wha community sangata so sefo o haapai pe a tuuki mua Prenatet Ulupano o fungamisi wawa o a sangato petelo Saneli. Hok mahino ke ngahi ako anga whakatolika i kai ke ui e tuuki mua i he aho o ku whae tānak tuunga ai ako i he whaosinga o i tau. Ka e toki uia i he tau hoko i he hili hono mau aiola o i sivi whakapule a ngā. Ko hili eni ai ui aiola o i kau tax i he pongpongi ahoni i he wau misa e ngahi ako anga katolika ke he tau whakaako wano waono i he pongpongi ahoni i malia tupu i mākulata. Kua unohi hake e he mistonga, si o si ana tau mo e peau ai ka veinga ki he ātakai mo e whiririwa ke ea ke he whakamaunga ki ai ene teuteu ki he whiau hi whakaike e ke uluaki pe ko e pageant interview i he whiau hi whirimisi hoi fua e Pasifiki i he wike ka hao. Ko hili ene ka kato ane awhi e o wau ki hono toho o i whika whakahokohoko o e gauwhine mui e toko fitu o ngā vei pā ki he kalauni o e mis hoi fua e Pasifiki wa noa wano. Pehe ki ngahi ka veinga ki e whiau hi whakaike e ke. O ku whahistoria e tā uni, i ono tatake o wau whawhiiloa ke kau whine muini, i he mahino na e whaipe o whawhau he interneti o kauat ke kau memi papuate i he whiau hini. Kau whakamāu me kau e tita, i he mahino o ku te eke ke nauka katokotoa i whisi. Ko ianga maheni whoki o e whiauhi o whakahoko mau pia polokalama whawhiiloa ki he taimi o tu uta kotoa tuai ai kau whine mui o nau veipā ki he whiauhi ko ini i he whonua o nau tataki. Ka i he tauni o kumakehe i hana whakawhou i he interneti. O kumatunga eni me he whemau ke oangi hawhanga maari e lahi ki he kau whine mui ke teu i mo whakakolele e nau ngai whakatotolo o whikau aki mo e nau kawe ngā. Ki mua i he aho tahaua o whepuele ni, ai e whakahoka e whiauhi lea mo hana whaike eke pe pageant interview. Kua hamusia e he whine mui tonga, ai whafofonga whika o luaki ke ne taimu ai whakari ali ngai whiauhi. Pehe ke ne unuhi ai kaweinga ke a takai me whirili waki o ea, ke whakamaunga ki ai e whiauhi i he lea mo hono whaike eke. Ko e whafofonga whika wā me kaweinga ki he ako, ne hamusia e he Miss Haamoa Amerika. Tolu me kaweinga ke no whakaivia tau tupu ko e Miss Papua New Guinea. Whika whao me kaweinga ke whamamahi whaesino me whamamahi whafohi interneti ne whilia e Miss Haamoa. Whika nima me kaweinga ke hanga whafonua na e whilia e Miss Otumotu Kuki. Ko e whafofonga whika ono me kaweinga ke whalakalaka o e sipoti ne hamusia e Miss Kiripasi, pia ko e Miss Fisi lewa na ane whili ai whafofonga whika ono me kaweinga ke whai Tongatapu mo e whaihi ia. I he lotonga ni o te pinga hi aho si, pia ka mate whi auhi i he wiki kaha o. Pia ka konga eni e whiinga e komiti me kau me mi papoa te whi auhi, ke e whakawhinga maali e i hatai mi lahi ma ai kau whine mui ke whakahoko ai, e nau teu ke ulaki whi auhi, ka koe lea mohono whaike eke. Mahino pia no whaike eke hongongo ne Miss Tonga, sos ana Patricia tamo e piau ki mua, pia ni wholawa tu ki fisi, na ni whakahawhi e whiai e ne lotolahi whiunga mo ene ma teu ke vei pā, ke kala
whalau ni e whine mui hoi hoi fua i he Pasifiki wanoa wao no. Ko taimalie potu ngawe a ko moako ngawe i hatokoni nau solopani me he polokala matokoni whakawha pule anga siapani i loha ko he chaiga. Ko e whakaamu ke whakaivia ai whaifika i hiako ai whanau te whito ke whanau ako i ngahi ako lau tohi sii. Vahe whanua tō pola mo i whakaiki iki. O ko kei whakaampe siapani ke te ke whalakalaka e le soni solopani i tongani. Whawhau hi nau whaivia e whanau ako lau tohi i he whaifika ngai ake e apakasi whakasiapani peko i solopani. Ne nau whake i he ahoni ke he pot ngai ako e pule anga ai solopani e taha whitupu o whatamua ke whanau wako o nau ngai ake e solopani ke whaifika. Ai ake ni ihi au nau i he kalastolu wha nima pamoiono o i ngahi ako anga lautohi si i tongani. I hono talitali e tokoni koe nini whahai he tale kita e waa ako lautohi si i e pule anga he petitau ki whanga ki hongonga li te o tonga ai aonga e tokoni koe ni ki le soni fika. Malo, koe solopani fo koe mea ngā ue pe koe apakasi e kau siapani. Pe o ku ngā ue aki e ki hono ngā ue o e tānaki kore vai wahe pe mo e riunga. Koe mo mea mai peki he lahi koe o e ngai koe kolom koe he solopani. Koe lahi e pe e teach it pe koe ngai mitai fika e la wao. O ngā ue aki e solopani. Koe solopani koe mea ngā ue ia o kuni hanga o whawhangu e atamai e kau whakawhika. Koe wike na ulawa o whai e son fika aki e na whakaukau. I kai ki hange ko kalkuleita pe te tae pe ki te te iro pe kanga whewhewha no mao boni. Koe solopani, o kuni o mai ea ngai whaunga ke whakawhika. Te lawahi ki tamasi i o whai tānaki, kore, ni ungapa mo e wahe. Ke tokoni ia ki he ako le sonifika i loki ako. Pea whakahoko ia i he talasi tolu, wha, nima, pea moeono i loki ako. Ko ngā peka kai ke lawa kakato ai ki tamsi ko toa peke ni mau solopani. Ka kai whakamu ia na awa ke kao. Kono pa ni ule pe whakamu. Ke lawa o whakapapau asima e skills ko ia hama kosa. Ne toi peheta ke i whanga, ko laka he solopani e tolua whetupu, ko tokoni mai ake siapani ki tongani ki he whaifika e whanau ako, pe aktuwha peo au ki ak nau tolu he tūkui motu i toke lau. Kore atu ke mātua tai whanau, ka paurewa ko atu ai whanau ka ma solopani ki atu, ka whakapau na whoki mai moia, ka uhi koe e ao ngau i teko na wako ia, ai toa kalama solopani i loke ako. Ka kou whakamalo mea ke chai kai nau, mea au whamai me nau tokoni, o mai e ngai solopani tau ko toa pe. Ko hiki lawa o whakakato atu ko kama solopani. Ko whakato au pe o waito wafi tupe ai solopani ko nau tokoni mai aki e chai. I o ku iepe mau stock taking he tau ko toa pe. Whapapau i lahi solopani o ku i ngai api a kopa mai whanau. Pe koe pe ngai solopani ai o ku more pe puria, pe mau, pe ko hingai mau kore koni e tokoni ai chai ka, pe na hangau. Mai ngai solopani ko ni toko ni ke lawa o fitongi aki ngai solopani mau ka mau ave ki ngai apia ko pe o fie mau pe o fie mau ko to pe ngai apia ko mau ko te mini hu we ki apia ko u pe tolu e wa he nga o ki tai tu whakato pe ki ai ki whakapau pe o kuna tataha ki solopani. Ko e toko nau solopani e chaika, ko e konga pe e polokalama iloa, ko e oange whafonga mali ma e taha kotoa pe o wā ukei hatokoni a siapani. Kai kehe koe solopani ukei ki ngata pe hono whaho ko e ngahi ako anga e pule anga, ka kukau kei me ngahi ako anga ai ngahi sisi. Maa ngonga le te o me televisone Tonga, ko au vahe whanua tō pola. Kua whili a Commander Rose apikotoa koe fuafua whiwhine Tonga ke hoko ki lakanga kapiteni i he waatau tahi Kenbela ao Sitelelia. Koe hoko eni a apikotoa ki lakangani, hili ene i he lakanga ofisa komanta i he aptanga tau Moton i he ngahi tau lahi. O mahino koe hoko a apikotoa ki he lakanga koe ni aia e pule i he aptanga whakakau tau i Kenbela. Ne whakahoko ai hao wau whakanofo o apikotoa i ki he lakanga wha o koe ni wike ko o si, pia na e mea tonua i tala whikau lahi leo a tongani ki ao Sitelelia, Curtis Tuihalangi ngie.
Kuola ai whei ngai kautaha Twinis i he whingai aki me University Katolika o Australia pe ACU o lava eni ke mao he whainga mali e sikola sipia ko maa he kāinga Tonga mo Pasifiki i Australia ke lava o toi whakaivia ai toonga whakaako ki nao tolu e tai mali e i ngā whainga mali e koeni. Ko e whakaiki ke talanoa ko ia ke hoani mo popua aho. I he whaike eke ango ngai le teo me televisione Tonga mo ana tuia nuku me hi kautaha 20s. Nane pehe ko e ola whakawhiawhiaini ke whainga ai kautaha i ngā hitau ko maliwatu ke mawe whainga maadie ke toko ni ai ai whainga ako ahotau kāinga i Australia. Ko hounga inga opito ai 20s e whainga maria ke mko mai Australian Catholic University. O kui kai na e toki whakatupa ke koe whainga maria. Nei whai ano o whainga i mono taratalo noa o milawa ke ne tau e taha mimi iua. O au ka taimi nā ku arau te konu whawhai ako ke apea. Ko hiko si o loa ia ha whainga maria peheni ki o tau kakai. E pea ko e ni ku o ku wa umai aha ko e nau lea apea ni awhi ke apea ko pa e taha mea nā ku lea aki ko e neungo nei whai viviria loto e tangahi tangata ke ia he whinga maria pen ka koe kere spea se o wago ne whakahoko e whakatuuta e ngā we ko hiko si o ke toko ni ki o tau ka inga koe nofo i heni. So koe whainga maria ko ni o kumauhunga ia au pito ai ko hi hange pe koe toforofola e la ko ngā whanua te Paula ki. E au he hotau kakai ko hiko masiva ilo. O hoko e whainga maria ko ni ke ne whakalahi ai ilo e tau kakai. Ka mo whakalahi ai unu ki mu ai anga tau whainga ke tau toe tutui ki hatu unga kuma ke heange. Tau hiki mai ki heni ko hiko e koe whainga ke ia whainga maari e o kurele iange whainga maari whakaako whainga maari whakapaanga. Pako hoko ai whainga maari ko ni e skola sipi ko ni koe taha pe o ngahi whainga maari e matapa e ala ngawe ake tau kakai ke whakaao e nau whakaamko ia. Na e whakamooni ai kautaha 20s mo University ACU ki he alea pau koe ni i he wikeni, pe au hanga lewaini ai 20s ki he whatongia mamafa, koe whiri koe ia okinau tolo e tai maalie i he whainga maalie koe ni, o pehea e tuia nuku o whakatau muaini i he lorotongani, ma kinau tolo o fuwhia ma o vivini ki he whakakato ai whainga ako, ka kui kai kinau lava o whakakato i ngahi whia ma o whakapaanga ki he ni. Ko e ngahi makatuunga na lahi pene whai whilo toipa mo e Australian Catholic University ko ni ihi kuna wasi whakakato e nau secondary school qualification. O kupau pe ke nau whenga ke nau whakakato o ia pe nau tuk whakakau ke hoko atu ki he level o tertiary. Ua ko ha ngahi to'u ngahi whae mo ngahi tamai pe ko ha kakai matu o tu ape ku folo e nau o whakakato e nau ako he secondary school ka ku folo e nau ki inofo mai ki api ko hi a ita ko e toko ngai e nau family whanau pe ko ngā ue nau ki malolo mai nau te whefuki ki he ako e ko sila utau o nau mawahe me he ako ka pea e ai whakaamu nau ngahe loto ke nau te whefuki ako. So ko e whiri o base pe ia me he makatunga ko ia. Ko e tau mua hange ko whamataka ki mua ko e whainga maari ke o anga ke ani ihi o kunau fu o whia mao viviri ke na hoka te noa ko kai whakatatau ke tunga whakaako ko na nau whakakakatu whamui mui o ko fiofi peke na whina paspa mo e tunga whakaako ko ai university O kutuia tuia nuku ko ngahi whainga maari e de ieni ki langaha ke ai tu unga o mo uia ka inga Tonga mo Pasifiki i Australia ko hiok mahino pe ngahi whainga taa whakapaanga o yanga i whanonga ai aku ne whaahoko ke wesia ai whainga ako ai toko lahi. Ka i he scholarship ako koe ni e malawai ke whakamaa ai ai ka venga o e whainga ako ka lava ki au si ai e ni ihi koe ni ai ngahi tau mua mo ngahi misi o knau whakatua meri e ki ai. O gea ia e whainga tuia nuku mo kautaha 20s ke toi whakalahi ngahi whainga maari e scholarship i he ngahi a lea pau peheni ke hoko atua i ngā weni ke iai whainga maari i he kahau e lava ke iai moha scholarship e whuaki mahani ihi koe whanau ako mei tongani ke nau whula watu ki Australia. Ma ai ngonga le tia mo televisione Tonga ko au popua aho. O mea ngongo whakalota whanua ia ki hoani. Ko e wakailewa eni ki he tuonga oe ea, i ona tuku mai me wa wakai matangi a tonga i whangotu whakahoko atu e pesa kuila. Malo lau maari ho eki pia moe lele i a tonga katoa. Tai tari whiwhi mo tolu ki he tau whamatala ea ko ia i he efi a whini. Mai tāna o la lahe waino i aho whatonga i angi.
Au fia pe fotunga langi ke ngai fitu ni o Tonga. Pe malapi kai muha upatu moto o lololahi ki whakatonga ki Tongatapu pe mo ewa. Alo maari pe ke whatoke lau o kamata pe me he o niwa mai whanua wa au ka pe whoki whaapai. Mo kai rewa nge tau i misate lai te whatonga nge au tamaki uha koe ni. Kune ke toka o fia o pe i he area koe a Tongatapu pe ewa. Ai tene ke o mai pe au fia mo upatu moto o lololahi i hangahi taimi. Langi alo maari pe ki niwa fo ni o Tongatapu wa whanua wa au. Kai pe whoki haapai, tau whanonga koe a he fia whini ka pongpong. Ko fofua ke alamaria toi pe ki vai whanua koe Tongatapu mo ewa, tau whanonga koe a he pōni ki a pongpong. O mga tū mahine kei tū o toi pe tau whatokanga hako uhalahi pe mga tāwhea ki vai whanua koe a Tongatapu ewa. Whatokanga rewan ke ngai potahi o kei tū pe whatokanga hako pe moi whare i ke whangi i waka iki, ke tokanga he o ki tahi ke potahi koe a Tongatapu pe mo ewa. Kai Pasifiki ahi nima koe ka hoko mai whatonga i anga. Au tamaki uha koe na i he area o Tongatapu mo ewa. Ne mawahe toi pe he pōni kia pongpongi. Pe alo maari toi pe i he sāpate pe kamata ana koe a uke kahau. Kau kia au tamaki uha tahu ne ngā unu ma ke vai whanua koe ki toke lau ki ongo niwa. Kai pe whoki wawau i he mōni te pe no tūsite koe a uke kahau. He ne malama ke ne o mai au fia mua uha tū moto i ngai vai whanua ki toke lau i he uke kahau. Kai tau whanonga koe i he fia whini koe kia pongpongi, whatonga i ange Tongatapu pe mo ewa ki toka halope alo tamaki uha koe ni o osi holo pe ki he area koe ni, tene kei o mai peha au fia mua uha tu moto o lololahi a ngai taimi. Lai ke alo maari e pe ki hongo ni wa, ma wau, kai pe whoki haapai, whanonga koe he fia whini kia pongi pong. Ke iangi pe toka matangi pe me hake, me toke lau hake, ki he kotoa pe ngai vai whanua koe o tu Tonga, o au pe ki he mairi tahi. Tani ma ke wanoa ke hoa, pe hiki hake o ke mairi tahi wanima, ke potahi koe o Tongatapu pe mo ewa. Maura tahare makoe fua mawhana ke poni, i glise sese wafa, pe au ki glise sese wano ki kotoa pe o tu Tonga. Whamatala ego kia pongpongi, whatonga ngi ki whea pe au taman ua koe ni, i ta whatonga koe o Tongatapu pe mo ewa, pa whawafua ke ne mama atoi pe a pongpongi, pe mehe o tu Tonga ni. E langi alo maari pe ki heongo ni ua, kai pe whoki ki wawau pe mo waiwhanua haapai a pongi pongi. Yangi pe toka ngamatangi pe me hake, mo toke lau hake, o au pe ke mairi tahi. Hongo fulu, ke he wanoa, ke he hongo, ke kotoa pe me potahi koe o tu Tonga. Wala mataha rewa koe wha mawhana ka pongpongi, ia au pe ke tikili se tolu noa ki he tolu taha. Tai mihu a pe moi mamaha koe tahi, tau maari o songo fulu me taha he poni, maha toka e o si wanoa pe me he nima a hengi. Koe la a me mahina, a manaki ke hopo la a pongpongi o suanima pe me he ono, pe a tō ia o sua tolu me fitu, pe fiafiko ia a pongi. Hopo mahina o sunte whāne hongo whiuhe poni, pe a tō ia he toi mi te ono, e taha a pongi. Whaos pia tau wakai ki e tau whamatala ea koe ki he aho e nima, ka hoko mai ki Nuku'alofa, o ka mata i sāpate whaasinga o wikeni, ki he tua pule lulu koe o wike kaha. Ulang ki alo maari e pe, tuke henga taime au fia lani, pe malape ki e muha uhatu uma tō holo. Malunga taha koe wha mawhana ki ahu nima ka hoko mai ki Nuku'alofa, au pe ke tikili se tolu noa ki he tolu ua. Koe ka katoia e tau whamatala ea, malo o pito homo mea mai, ka mo mea. Pesa koe laia mo i tō ngā oe ea, ka tau toi wakaiange pehe ki ngāhi olo i o ngongo. I he toko tolu he loroto ngani o ngā maui maha ki mofi Typhoid i ho foa. Ho nohi e tongani ka veinga ki he ātakai me wheriri wake e anke whakamaunga ki ai ene teu ki whiau ni whakai ki eke uloa ki. Pea tai mali e putu ngawe a kumako ngawe i to koni ngau solo pani e ta hawhitupu misia pani ke to koni ki hono whakaivia o i whaifika e whanau i ngā he lautoni si i. Mo e kakato e peia o i ngā hiongongo mo i le tio kai o maa televisione to ngā ki e hauane mo i whakaamu ne au taki kotoa atu i anki o to whale kotoa. Kai malo e tau kei whiau mai ka mō mea. Good evening and welcome to your English news with Radio and Television Tonga for the hour. Leading our bulletin, third case of typhoid fever recorded by the Ministry of Health. Taxes of the Catholic schools for the 2025 academic year announced this morning, and Miss Tonga will lead the order of appearance of the contestants at the Miss Pacific Islands pageant. We'll have these and more stories coming up later on in the bulletin, as well with the latest news from sports and the weather update.
Now for the news in detail, I'm Vahefunuatu Paula. The Health Ministry has now recorded 3 confirmed cases of typhoid fever following the detection of 1 new case in Hofua. The first 2 cases were recorded last month from the same household in Hofua. The latest case is a 7-year-old boy, also from Hofua, who has since recovered and has been discharged from the hospital. Lydia Tongatapu with the detail. Speaking to Radio Tonga News, the Chief Medical Officer of the Communicable Disease Unit at Viola Hospital, Dr. Joseph Takai, said the third patient was not a family relative to the first 2 cases but had been in close contact with them. Dr. Takai confirmed that contact tracing was carried out on a total of 43 people identified as close contact, with all testing negative for typhoid fever. Despite no further cases being detected, the ministry has conducted awareness programs in Hofua to inform residents about preventive measures to control the spread of the disease. As part of these measures, restrictions were imposed on Hofua from February 27th and will remain in place until March 27th, 2026. The restrictions include a ban on food-related mass gatherings such as funerals, weddings, and birthday celebrations, as well as food sales both within Hofua and elsewhere. Sharing food between neighbors and the holding of sacramental services involving food at churches are also prohibited. All Gava gatherings are banned, including those held in Hofua or involving Hofua residents traveling to other villages. These include Gava sessions linked to Sunday sermons or any other form of Gava gathering. Dr. Takai said typhoid fever is transmitted through food or water contaminated by the feces or urine of infected individuals or carriers. He stressed the importance of cooperation from the public to prevent the disease from spreading further in Hofua and across Tonga, urging people to ensure drinking water is clean and safe and to maintain good hygiene at all times. Reporting for Radio and Television Tonga News, I'm Lydia Tongatapu. The DAX result for Catholic secondary schools for the 2025 academic year were officially announced this morning. Senolita Tuivai with more on that story. The Cardinal of the Diocese of Tonga Niue, His Eminence Soane Patita Cardinal Murphy, announced the results of presented awards to the top achieving students during a special mass this morning. The DAX awarded are based on student national examination academic performance during the 2025 school year. Likamoana Kautoke of Fasmoyafi was named DAX of Apifa'o College for the 2025 academic year. Yasmin Falimaka of Lapaha was announced as DAX of Taquilau College. Felicita Fe'au of Lapaha was named DAX of St. Joseph Community College in Ha'apai, while Bernadette Ulupano of Fungamisi Vava'o was announced as DAX of St. Peter Chanel College. The Catholic schools traditionally do not announce the DAX recipients during graduation ceremonies at the end of the school year. Instead, the announcements are made the following year after the release of the official national examination result. For the first time in its history, the Miss Pacific Islands Pageant Committee has successfully hosted an online contestant session, bringing together the 7 contestants, board members, judges and auditors in a virtual meeting. The session was held to officially select the order of appearance and research topics for the contestants. The traditional process is conducted in person once all contestants arrive at the host country. However, the committee says this milestone reflects its commitment to innovation, transparency and integrity. Miss Tonga was among the first contestants to arrive in Fiji alongside Miss American Samoa and Miss Samoa ahead of the Miss Pacific Islands pageant event. The early selection of research topics provides contestants with additional preparation time for their research presentations at the pre-pageant event, scheduled for Thursday next week at the Tanoa International Hotel in Nandi, Fiji. Miss Tonga, says Ana Patricia de Moipiao, drew the topic of environment and climate change and will appear as contestant number 1. This will also be her topic for the pre-pageant interview. The full list of contestants and their research themes is as follows.
Contestant number 2, Miss American Samoa with the theme of education. Contestant number 3, Miss Papua New Guinea with youth empowerment. Contestant number 4, Miss Samoa with bullying, including physical and cyberbullying. Contestant number 5, Miss Cook Islands with the topic of culture. Contestant number 6, Miss Kiribati with sports development. And contestant number 7, Miss Fiji with the theme of drugs and crimes. Meanwhile, in an interview prior to the departure of Miss Tonga to Fiji, Miss Heilala says Anata Moipiao expressed confidence and readiness as she prepares to compete for the Miss Pacific Islands Crown 2026. The Japan International Cooperation Agency, or JICA, continues to support the development of mathematics education in Tonga by strengthening numeracy skills among primary school students through the use of the Japanese abacus known to many as the Soropen. Through its Smile for All in the World, JICA donated 1,000 Soropen abacuses to the Ministry of Education this morning. The donation is aimed at students in years 3, 4, 5 and 6 of primary schools who use abacuses as part of their mathematics learning. While receiving the donation, the director of the Government Primary Education Division, He Petitake Whanga, told Radio Tonga News that the support will greatly enhance the teaching and learning of mathematics in schools. Take Whanga added that Japan has now donated more than 3,000 Soropen abacuses to Tonga to assist students with numeracy skills, with the equipment continuing to be distributed to schools across the country, including those in the outer islands. Meanwhile, the use of the Soropen is not limited to government schools, as church-run schools are also included in the program. Commander Rose Apkotoa has become the first Australian of Tongan heritage to be promoted to the rank of captain in the Royal Australian Navy. Senolita Tuivai again with the detail. Captain Apkotoa most recently served as the commanding officer of Hamas Moreton and will soon take up a new role in Canberra as Chief of Staff to the head of military personnel within the Defence People Group. Her promotion ceremony was officiated by Deputy Chief of Navy Matthew Packley, who presented Captain Apkotoa with her new rank slide and reflected on her distinguished career and leadership roles within the Navy. The occasion included prayers and blessing led by the Tongan-born Navy chaplain Simo Te Finau, along with additional performances by a local Tongan cultural group. The daughter of Tongan migrants, Captain Apkotoa paid tribute to her family during her address, thanking them for their continued support throughout her career. Beyond her naval service, Captain Apkotoa is also a strong advocate for others, mentoring Australian Defence Force Women's Rugby Union players both on and off the field. In recognition of her contribution, the Royal Australian Navy Rugby Union Women's Most Valuable Player Award is named in her honour. And the efforts of the Twinnies brand in partnership with the Australian Catholic University, or ACU, have come to fruition, resulting in the securing of a scholarship opportunity for Tongans and the Pacific people in Australia. These scholarships are intended to provide opportunities for Tongans and Pacific Islanders living in Australia who are in need of financial assistance to further their education in the country. More on that story with the detail with Popua Aho. In an interview with Radio and Television Tonga News, Ana Tuianuku of the Twinnies brand says this is a rewarding outcome of the organisation's efforts over the past years to obtain opportunities that open up educational doors for our people in Australia. Is an arrangement between the two educational platforms to make available a number of scholarships on a yearly basis to all the Pacific Island families and individuals who may have wanted and has aspired to continue their education to tertiary level, yet access was an issue based on financial or any other reason. So these scholarships will be given to Twinnies Publishing on a yearly basis, and minimum 4, and it is then up to the Twinnies Publishing to select, to vet, and to submit those applicants. It's a 2-year scholarship. This opportunity means a great deal to Twinnies Publishing. It is not something that just came about by accident. It's something that we've been toiling and working towards for the last 1 year and a half. Up to a point, at one point I was assisting teaching at the university,
hindsight, because there was a vision ahead that at some point that relationship built and fostered and nurtured, eventually we will get an outcome to where we are. And that is exactly what we saw yesterday. One of the things I said in the speech yesterday, that while the minds of men were conceiving these opportunities many years ago, it is only the grace of God that has willed it to pass. And for that, we're most grateful for. One of the things I also said in the speech yesterday was the speech by our founding King George I. He said that his people will perish because of the lack of knowledge. These scholarships in particular is aimed to reducing the little informed our people are, and to be better informed, to be better knowledge equipped. So we're very much looking forward to the utilization of these scholarships. Twinnies and ACU formally signed a Memorandum of Understanding for this scholarship opportunity earlier this week. Twinnies is now facing the important responsibility of selecting those who will benefit from these scholarships. We will take charge in processing. Applicants will be based on those who have completed their secondary school certificate qualifications, and adults, mothers or fathers, or even elderly who have somewhat wanted to continue their education but have not done so for such a period of time for all different reasons. So this is a real opportunity to increase access to the people who want to utilize the scholarship. Nuku says these opportunities are invaluable for our people in Australia, given the common financial challenges they face, which often affect many people's ability to complete their tertiary studies. Through these scholarships, the burden of educational costs can be eased, with Twinnies and ACU allowing the recipients the chance to realize their academic dreams. Nuku and the Twinnies brand are also working to expand scholarship opportunities through similar agreements so that this opportunity may reach more people. She hopes for the possibility of future scholarships being secured for students from Tonga to travel to Australia and undertake their university studies. For Radio and Television Tonga News, I am Popua Aho. That's it from the local scene, but before we part, here's one final look at tonight's top stories. Third case of typhoid fever recorded by the Ministry of Health. Taxes of the Catholic schools for the 2025 academic year announced this morning, and Miss Tar will lead the order of appearance of the contestants at the Miss Pacific Islands pageant. That's it for tonight. Thank you for joining us. I'm Paula. Good evening.